Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u prvoj e-učionici. Danas ćemo raditi nastavnu jedinicu iz matematike, ponoviti i dopuniti vaša znanja o 2D i 3D oblicima. Ja sam učiteljica Izeta Babačić iz područne osnovne škole Turije iz Ljubinja. Koji su ciljevi današnjeg časa? Ciljevi današnjeg časa su da naučite kako da imenujete i razlikujete 2D i 3D oblike, kako da razlikujete 2D oblike po broju strana, pravim i krivim linijama, kako da razlikujete 3D oblike po broju površina, ravnim i zaobljenim površinama. Znači danas govorimo i učimo o 2D i 3D oblicima, kako da ih imenujemo, kako da ih prepoznajemo i kako da ih grupišemo u 2D ili u 3D oblike. Sad bi na početku ponovili, ja znam da vi sigurno imate poznavanje što su to 2D oblici. Na slici već vidite 4 2D oblika koji često srećemo u svakodnevnom životu. To su kvadrat, krug, pravougao i trougao. Da vidimo sad šta je kvadrat. Kvadrat je 2D oblik koji se prepoznaje po tome što ima 4 strane, 2, 3, 4 i sve te strane su u stvari prave linije. Znači kvadrat je 2D oblik koji ima 4 prave strane. I to krug. Krug je 2D oblik koji ima samo jednu stranu, a to je jedna kriva linija. Šta je pravougao? Pravougao je 2D oblik koji ima isto kao i kvadrat 4 prave strane, koji se razlikuju od strana kvadrata po dužini. Znači sve strane kvadrata su u stvari prave linije. I na kraju, šta je to trougao? Sam naziv kazuje da trougao ima 3 strane i to su prave linije. 1, 2, 3. Znači u ovom dijelu učili smo šta su to 2D oblici. To su kvadrat, krug, pravougao i trougao. Idemo sada vidjeti šta su to bili 3D oblici. Njih srećemo u svakodnevnom životu i koristimo puno predmeta koji nalikuju na 3D oblike. I sada pogledajte, ova nasmijana simpatična kocka, želim vam se vidjeti kako je i kaže: ja sam kocka, imam 6 ravnih površina, svaka površina je u stvari jedan kvadrat. Što su to 6 ravnih površina? To su sve ove površine koje se činjavaju jednu kocku i kada bi mi rasklopili ovu kocku, dobili bi jednu šemu, jednu mrežu od 6 ravnih površina, od kojih sve se sastavljanjem ponovo dobili jednu slatku kocku. Znači, kocka je 3D oblik koji ima 6 ravnih površina. Evo jedan omiljeni predmet. Da li znate da je i lopta 3D oblik? I ova nasmijana lopta kaže: ja sam lopta, imam jednu zaobljenu površinu. Znači, lopta je 3D oblik koji ima samo jednu zaobljenu površinu. Da vidimo šta je to sada konus. Evo ga konus koji vam se predstavlja. Ja sam konus, imam jednu ravnu i jednu zaobljenu površinu. Napravljen sam od jednog kruga i jednog trougla. Znači ovaj konus, kad bi napravili šemu ili mrežu od koje bi napravili, na primjer, kapu u glavu, trebalo bi vam dvije ravne površine, jedna ravna i jedna zaobljena površina, potreban krug i potreban oblik kao trougao. Sa njihovim sastavljanjem dobit ćete nešto kao konusa koji možete koristiti obično kao kapu za glave ili za neku drugu namjenu. Šta je to kvadar? Kvadar je 3D oblik
koji isto tako kao i kocka ima 6 ravnih površina. Kaže, ja sam kvadar, imam 6 ravnih površina, napravljen sam 6 pravougla. Znači, ovaj kvadar i ove koje vidite ovdje, ako bi htjeli da napravite jedan kvadar, potrebna vam je mreža načinjena od 6 ugla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, šta je to kvadar? Kvadar je 3D oblik koji ima 6 ravnih površina. Da vidimo šta je to piramida. Piramida je isto tako 3D oblik. Evo je i predstavljam vam. Ja sam piramida, imam 5 ravnih površina, 1 kvadrat i 4 trougla. Znači ona šema u kojoj bi napravili jednu piramidu izgleda ovako. Potreban vam je osnov kvadrat i na svakoj strani od osnove po jedan trougao, odnosno 4 trougla. Znači, piramida je 3D oblik koji ima 5 ravnih površina. Piramida nas podsjeća na jednu divnu zemlju koja se zove Egipat, koja je puna ogromnih džinovskih piramida iz prošlosti. Cilindar. Cilindar je 3D oblik. Kako nam se on simpatično predstavlja da vidimo? Ja sam cilindar. Imam 2 zaobljene površine i 1 ravnu. Napravljen sam od 2 kruga i 1 pravouga. Šema za izradu jednog cilindra ili mreža koje bi napravili jedno ovako tijelo, potrebno je imati 2 kruga i 1 pravougao da bi dobili ovakve cilindre. Šta je to cilindar? Cilindar je 3D oblik koji ima 3 ravne površine i 2 kruga i 1 pravougao. Ajmo sad provjeriti što smo naučili o 2D oblicima. Ovdje imamo jednu kućicu. Kućica je napravljena nekoliko oblika, a pored svakog 2D oblika stoje broj koji pokazuje koliko vidite svakog 2D oblika, koliko vidite na kućici. Evo da vidimo koliko kvadrata stoje na kućici. Vi provjeravajte, a ja ću vam u tome. Vidimo, prozori kućice su u obliku kvadrata. 1, 2, 3, 4, 5. Ne vidimo nijedan drugi, znači odgovor 5 je. Koliko krugova vidite na kućici? Vidimo samo jedan krug, znači da je odgovor tačan. Koliko pravougla vidite? Odgovor je 3, da ih pronađemo. Dimnjak je u obliku pravougla. Vrata je u obliku pravougla i cijela kuća je u stvari jedan veliki pravougao. Koliko trougla vidite? Ovdje piše da je postoji samo jedan i evo ga, to je trougao, u stvari krov od ove kuće. To znači da su ova rješenja bila tačna. Ja vam preporučujem da ove 2D oblike pronalazite u prostoru, živite, otkrivate, analizirate i vidjet ćete da je prostor življenja pun ovih oblika. Sada da vidimo čemu nalikuje i kako 3D oblike srećemo u svakodnevnom životu. Loptu, konus, kvadar, piramidu i cilindar. Lopta je nešto najpoznatije vama i ako nas ona podsjeća na loptu, onda smo izabrali jednu ljetnu loptu za ljetne igre, za odmore. Konus. Konus je isto tako nešto što nas podsjeća na zabave, na proslave kao što je rođendan papa. Kvadar je 3D oblik kojeg svakodnevno srećemo u našem životu kao namještaj, kao predmeti, kao kutije za cipele, a ovdje smo izabrali jedan oblik, odnosno mobilne telefone koje svakodnevno koristimo, koji imaju oblik kvadra. Piramida. Piramida nalikuje i na šator, podsjeća na kampovanje i na festnoj prirodi.
i cilindar. Cilindar je 3D oblik koji možda najčešće srećemo u svakodnevnom životu i to u ovom slučaju možda bude vaša šolja i tako. Znači, 3D oblici su u našim životima prisutni gdje god da se okrenete i da probamo nešto što neće biti tako teško za domaći zadatak. Prije svega dajem vam za primjer jednu sličicu na kojoj vidimo kuću u prirodi koja ima nekoliko 2D i 3D oblika i ja vam preporučujem da se vi sami znate, a možete to uz pomoć roditelja, a onda razgledajte prostor u kojem živite, prostoriju u kojem sada i izbrojite koliko od ovih 2D i 3D oblika prepoznate i onda izađite u neposrednoj okolini i vidjet ćete u prirodi puno ovih oblika. Tako da za početak počnite sa ovom slikom. Ja vjerujem da ova nastavna jedinica i nije bila tako teška, da ste malo osvježili vaše znanja. Vidimo se sljedećeg časa, a do tada budite zdravi i dobri. Vidimo se. Doviđenja.